Poštovani gledalci, dobar dan. Projekat RRK2 sprovodi se i u opštinama Klina i Orahovac. Tamo se prave kuće za povratnika. Priliku da se vrate u okviru ovog projekta dobili su i Srbi iz Dugonjeva kod Kline. Konačno je zatvoren kolektivni centar u Kosovskoj Mitrovici, a njegovi stanari smešteni su u nove stanove. U svemu opštinije posle vesti. Predsjednik Srbije Boris Tadić zatražio je hitnu, potpunu i nezavisnu istragu o optužbama za trgovinu organa ljudi koje je zarobila OVK, iznetim u izveštaju Dika Martija. EULEX će pokrenuti istragu u vezi sa zločinima koje je Dik Marti izneo u svom izveštaju, čim bude dobio bilo kakve dokaze, izjavila je portparolka ove misije Irina Gudeljević. Zdravstveno stanje Branka Milovanovića, koji je prošle nedelje napadnut i teško povređen ispred svoje kuće u selu Opraške kod Osojana, stabilno je i intenzivno se prati. Kim radio prenosi da su mu polomljena 2 rebra i da ima povrede lica i glave. Nedelju dana pre napada na Milovanovića zapaljena je kuća povratnika Mila Vuletića, a 2 srpske kuće su opljačkane. KFOR će 1. marta smanjiti svoje snage na Kosovu sa 10 na 5.000 vojnika, saopštio je generalni sekretar NATO-a Anders Fogh Rasmussen. Britanska vlada je izdvojila 400.000, a vlasti u Prištini 100.000 evra za obnovu 10 srpskih kuća u Prizrenu. Obnova je počela u širem centru grada, poznatijem kao Šadrvan. Izgradnja prve od 4 zgrade sa po 20 stanova u Beogradu, namenjenih najugroženijim stanovnicima nekog od 7 kolektivnih centara u prestonici, počeće u aprilu. Novac za izgradnju obezbedila je američka vlada, a zemljište i priključke obezbedila je Skupština grada. Povodom proslave Svetog Save, Udruženje izdavača udžbenika, nastavnih sredstava i Učila Srbije doniralo je 2400 knjiga osnovnim školama na području Kosova i Metohije. Saopšteno je iz tog udruženja. Beogradska opština Čukarica raspisala je javni poziv za dodelu građevinskog materijala interno raseljenim licima koja stanuju u neadekvatnom privatnom smeštaju. Detalje uslova koje treba ispuniti zainteresovani mogu saznati kod opštinskog poverenika. Kontakt telefon opština Čukarica, Centar za informacije 011 305 2130, opštinski poverenik 011 305 2458. Pratimo, poštovani prijatelji, kako se sprovodi projekat povratka Srba u selo Dugonjevo kod Kline. Iz prostog razloga što je reč o jednom uspešnom projektu. Plan za povratak Srba u Dugonjevo kod Kline sačinjen je još 2004. godine. U međuvremenu je bilo puno sastanaka, planiranja takozvanih idi-vidi posjeta i sve se odužilo skoro 7 godina. Raseljeni Srbi iz ovog sela već su gubili nadu da će se ikada vratiti. Mnogi su i umrli sa tom željom. Silvija Rašković, najmlađi povratnik, prednjačila je u pripremi povratka i među prvima se i vratila u Dugonjevo, ispunivši tako roditeljsku želju. Oba roditelja su mi umreli u Velikoj Plani i tamo su sahranjeni sa željom da se jednog dana vrate ovde. Ali nisu dočekali. Eto, jedan broj ljudi se ipak vratio. Da, dočekalo je, da. Pa, kažem, ideja je od 2004. ali tad je bilo nešto, da li nisu bili postojali neki uslovi i sada smo, eto, tako se malo bolje organizovali da se vratimo. Koliko je kuća napravljeno ovdje, koliko se porodica vratilo? Trenutno je napravljeno 12 kuća, s tim da imamo još zainteresovanih povratnika da se vrate. Nadam se da će i oni uspjeti. Rekli ste, ima još zainteresovanih. Postoji neka šansa da bude neka, recimo, druga faza ovog projekta? Pa kako su meni objasnili, ovo je RRK2, a da će da bude na proleće tako nešto, bar da će da bude nešto, neki drugi projekat, ne znam koji. I sada ne znam da li će da bude malo veći povratak. Biće 3, 4, tako da, ali za nas svake godine po toliko dovoljno. Samo je bitno da ljudi opstanu ovde. Nije bitno samo napraviti se kuća. Mi smo se vratili 8. septembra.
U svoju kuću, jel da? Ne u svoju kuću, bili smo u Vidinje, tu kao smeštaj, tu smo 2 meseca i dok se naše kuće napravili, sad smo u svoju kuću. Znači čekali ste, dolazili ste ovde, nadgledali radove? Da, dolazili smo svaki dan ovde, dovozili su nas Ranko, Kostić. I na kraju došli i uselili se i sedimo u svoje kuće. Šta ste dobili sve? Kuću koliko kvadrata i šta sve? Dobili kuća 52 kvadrata, dobili smo 2 kauča, 2 ormana, 4 stolice, sto, šporet, frižider, električni šporet, ovaj mali mini, to smo dobili. Je to dovoljno za početak? Pa, za početak jeste. Dobro, nemamo dovoljno postelinje, što kažu sad je zima i to, ali bit će sve samo zdravlje, samo neka bude slobode, da možemo da živimo, sve će da bude. Šta ste sve imali ovde u selu? Ovde skoro 4 hektara radne zemlje, 4,5 hektara šume. Kuća je bila velika, nema od kuće ništa. U kakvom je stanju ta imovina sada, te njive i to? Pa to su radili, radili su ovi komšije ovde, radili su sad. Ja sam posijala i zorala pola hektara pšenice, oni me i dalje pitaju ili hoću da dam kao da rade ove godine. Ako imam uslova da ja to posijem, ako ne, vidjet ću šta će. Kako sa hranom, jel imate, dobili ste to, jel da? Dobili smo hranu. Izvidenja donosi svaki dan, kuhinja, po jedan topli obrok. Šta kuvaju za sve? Za sve i nama. Od Dugonjeva do Okline je skoro 8 km, a do Vidanja, srpskog većeg povratničkog sela, skoro 10. Ovi ljudi za sve potrebe moraju tamo da idu i kažu da im je prevoz veliki problem. U opštini Orahovac provodi se RRK2 projekat, a u okviru njega su napravljene i prve kuće. Ali najveći deo posla tek prestoji. Da vidimo da li su u srpskoj zajednici spremni da pomognu u realizaciju ovog projekta. Orahovac je jedna od izdvojenih opština na Kosovu u kojima se sprovodi program RRK2. Za 2 godine, koliko je predviđeno da program traje, u ovoj metohijskoj opštini biće napravljeno 40 kuća. Srbi u Orahovcu, oni koji se nigde nisu selili, preživjeli su u posljednjoj deceniji teške trenutke, ali su ostali u svojim domovima kao jedina organizovana gradska srpska celina. Mi smo jedna od retkih gradskih organizovanih srpskih zajednica u ovom delu Kosova, tako da je potrebno dosta truda da se to održi. Mi smo to uspjeli svih ovih godina, već 10 godina. Normalno da nastavljamo da tu organizovanost poboljšamo i da institucionalno ojačamo sve one institucije koje su potrebne za normalan opstanak ne samo srpske zajednice, jer u našem delu egzistira i romska i škalijska zajednica sa sličnim ili istim problemima kao i srpska zajednica i također veći deo većinske zajednice deli našu sudbinu, deli naše probleme, tako da sve te aktivnosti koje preduzimamo uglavnom imaju za cilj poboljšavanje odnosa među zajednicama. Sad u ovoj situaciji smo da smo ipak dobili podršku od strane Ministarstva zajednice i povratak u kosovskoj vladi kao i danske vlade da nam se dodeli RRK2 kojim je planirana izgradnja nekih 40 objekata sa približnim rokom trajanja od 2 godine, tako da smo sad u prvoj fazi ispunjavanja RRK2 za opštinu Orahovac i nadamo se da ćemo za nekoliko dana ili jednu nedelju da krenemo u drugi deo RRK2 obilaskom raseljenih iz grada Orahovca i Velike Hoče koji su trenutno raseljeni u Srbiji i da se ličnim izjašnjavanjem opredele da li žele ili ne žele povratak u Orahovac i u Veliku Hoču. Gospodin Kolašinac najavljuje aktivnije angažovanje svih koji učestvuju u procesu povratka. Kaže da je neinformisanost i dalje jedan od najvećih problema i tvrdi da će bukvalno ići od vrata do vrata da bi saznao kakav je stav raseljenih i šta očekuju. Mada glavna aktivnost u svemu tome je pravilno informisanje neinformisanih raseljenih lica i ja smatram da je to glavni problem raseljenih u Srbiji jer su uglavnom preko svojih predstavnika raseljenih nisu dolazili do pravih informacija i do aktivnosti koje bi njima poboljšali
način povratka i poboljšavanje uslova koji se tiču povratka i svih aktivnosti za njihov dobrodošli prijem u većinskim zajednicama i smatram da ovakvi projekti rade u oba smera približno uspješno. Na Kancelariji za zajednice leži velika odgovornost, ali i mukotrpan posao, najpre oko određivanja potencijalnih povratnika, a onda i sređivanja sve potrebne dokumentacije i praćenja celog procesa. Kolektivni centar u staroj školi Branko Radičević u Kosovskoj Mitrovici mnogi su s pravom nazivali sramotom ovog grada. Nedavno je zatvoren ovaj centar, a preostalih 30-ak njegovih stanara dobilo je smeštaj u novim stanovima. Ova oronula i napuštena zgrada nekadašnje osnovne škole Branko Radičević u severnoj Kosovskoj Mitrovici bila je donedavno dom grupi interno raseljenih lica. U nemogućnosti da sebi priušte nešto bolje, 30-ak mahom starijih osoba bilo je prinuđeno da boravi ovde, u objektu koji nije za stanovanje. Donedavni stanari centra preseljeni su u novu zgradu. Ne samo da smo ih smestili u nove prostorije, nove stanove, nego smo eto tako pokušali da sa međunarodnom organizacijom UNHCR-om, sa Crvenim krstom Bavarske, sredstvima nešto opštine, da im kompletno opremimo prostor, tako da svi stanari koji su ušli tamo u te stanove, oni su dobili i osnovni nameštaj. Zbog nedostatka finansijskih sredstava stanovi nisu mogli biti obezbeđeni sa adekvatnim nameštajem. Raseljena lica iz kolektivnih centara su imali nešto vrlo malo što su preneli u te nove stanove, tako da ipak to nije bilo dovoljno za jedan, da kažemo, baš adekvatan smeštaj. Zbog toga UNHCR je u konsultacijama sa UNMIK administracijom i službenikom zaduženim za kolektivne centre odlučio da interveniše i podrži raseljena lica pružanjem osnovnog pokućstva kao i nekih drugih stvari kao što su higijenski paketi, ćebat, kuhinjski setovi i tako dalje. UNHCR je opremio svaki stan sa mašinom za veš, sudoperom, šporet, kreveti i ostale neke stvari, a sve to u vrednosti od 15.000 evra. Naravno, UNHCR će svakako nastaviti da nadgleda aktivnosti vezane za raseljena lica, njihov adekvatan smeštaj, kao i pristup ostalim osnovnim uslugama. Mnogima od njih su kuće i imanja na samo par kilometara od Mitrovice, ali još uvek ne postoje uslovi za povratak, pa se moralo naći rešenje. Iznašli smo jedan najcelishodniji i jedan najbolji način da se razreši ta dugogodišnja problematika i ti uslovi u kojima su živjeli ti ljudi. Znači, ostala je još jedna osoba koja će biti smeštena ovih dana, odnosno razrešit će se i njen problem. Donedavno je u kolektivnom centru u severnoj Kosovskoj Mitrovici živela i Mirjana Stefanov, koja je 99. godine ovde došla iz južnog dela grada. Koliko toliko da imam ono najpotrebnije što mi je i da mi bude najglavnije, da mi bude čisto, da mi bude da imam gde da legnem, ljudski da se operem, da skubam negde nešto, ne tamo moram da se pazim da li će da uleti buba švaba ili miš, da li će da mi uleti u jelo ili ako idem u WC da li smem da čučnem na šolju, u stvari na čučevac jer pacovi su izlećivali iz... Izgradnju nove zgrade sa 54 stana finansiralo je Ministarstvo za Kosovo i Metohiju u saradnji sa Kosovsko-Mitrovačkim upravnim okrugom. U garsonjerama i jednosobnim stanovima smeštene su po 2 osobe, svaka u svojoj sobi. Poštovani gledalci, bilo je ovo sve što smo pripremili za ovo izdanje emisije Povratak. Vidimo se za 7 dana. Hvala na pažnji.